Uyazi ukuthi la kuma social network siyakwazi ukubona wena wonke, sikufunde, sikwazi ukuthi unhloboni yomuntu, sibe singakaze sikubone. Le content le enisuke niwenza, lama content eniwenza la emafonini, siyazi ukuthi isikhathi esiningi umuntu usuke ekhuluma izinto engaphakathi kuyena enhlizweni yakhe. Siyazi ukuthi usuke ekhipha konke okusuke kumphethe kabi nangendlela nje yena impilo ayibheka ngayo. Umuntu la emafonini mayikhuluma siyakwazi kumlalela, simfunde, sibone futhi ukuthi lo muntu wesilisa lo ukhuliswe umama ngayedwana, ubaba bengasekho. Futhi siyakwazi ukumbona ukuthi lo ukhule egcekeni elinamantombazane kuphela, ubengekho umuntu wesilisa. Uyambona ukuthi uyayibona le ndoda le ukuthi le ndoda lena indoda engakaze ikhule esimeni lakho la kukhona umuntu wesilisa khona, noma kukhona umfana egcekeni. Uyakwazi ukumbona umuntu onjalo. Futhi uyayibona nentombazane ukuthi le ntombazane lena ikhule nabafana kuphela, egcekeni nje bekukhona abafana bodwa, noma mhlawumbe ikhuliswe ubabwayo. Izinto ekanjalo uyambona futhi umuntu onjalo ukuthi lo muntu lona uyilenhlobo yomuntu. Futhi siyambona umuntu odlule ebuhlungwini obuthile ukuthi lo udlule kulesimo nakulesimo. I-social network nje iyakudalula ukuthi uhlobo lo muntu. Siyakwazi ukuthi sikubone ukuthi unhloboni, sikufunde umqondo wakho, siwuqede, sibe sikubuka la emafonini.